Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba ngateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ayuno munsi ashimikira ku mutekano wa Kongo. Umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 washitse hagati mu gisagara ca Bukavu wongera wigarurira ibiro bikuru vy'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo. President wa Kongo Felix Tshisekedi yamara yemeza ko ico gisagara kikiri mu minwe y'abasirikare ba Kongo. Turabigarukako muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaja no ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Uwo mupaka ucungerewe n'abarwanyi ba M23 nkuko umenyesha makuru wacu yavyiboneye. Sangwa ikaze mwidonido yano makuru yose. Umurwi urwanya ubutegetsi bwa Kongo M23 uno musi kwa Mungu washitse hagati mu gisagara ca Bukavu kizuga kabiri mu bunini mu bisagara bigize ubuseruko bwa Kongo wongera wigarurira ibiro bikuru vy'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo mpuzamakungu n'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, y'abafaransa AFP n'iry'abongereza Reuters bifise amenyesha makuru ku rubuga bivuga ko abarwanyi ba M23 binjiye hagati muri Bukavu bitagoranye kuko bashima abasirikare ba FARDC ingabo za Kongo nabo bafatikanije urugamba bari bahunze kwa gatandatu. Reuters iti buramatari w'intara ya Kivu y'Epfo Jean-Jacques Parusi yatwandikiye ubutumwa bwemeza ko bashitse hagati muri Bukavu avuga ko ingabo za Kongo zari zakinjwe kugira ngo zirinde ko haba ingwano ibera mu gisagara ahari abanyagihugu. Amavideo atandukanye yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abanyagihugu ba hagati mu gisagara ca Bukavu bariko bakirana yompi abagwanyi ba M23. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP riri ku rubuga rivuga ko mu bo giboneye hari abaje baragira bati ni mwebwe twari turindiriye, turakeneye impinduka muri iki gihugu, muje kuducungura, dushaka ko mugenda gushika Kinshasa. Abanyagihugu baje baracishamwe bifotozanya nabo barwanyi. Kurundi ruhande ariko mu nama y'umutekano President wa Kongo Felix Tshisekedi yakoresheje ari Kinshasa yavuze ko ingabo za Kongo arizo zigenzura igisagara ca Bukavu. Ati M23 yarateka to Bukavu ariko ubu iri mu minwe yacu. Tukivuga kuri no nkuru inyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bukavu uno musi kwa Mungu babonetse ari bo bacunze umupaka wa Rusizi ya mbere uza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Themistokle Mutijima ariko arakurikirana uko ibintu vyifashe. Themistokle mwiriwe, icuka cifashe gute? Mwiriwe neza Diane. Aha ku mupaka kugeza ubu haratuje nkuko mwari mumaze kubigarukaho. Abarwanyi ba M23 bahagaragaye nibo bacunze uruhande rwa Kongo, mu gihe ejo uyu mupaka ku ruhande rwa Kongo nta muyobozi nta ushinzwe umutekano waharangwaga, ariko kuri iki cyumweru hagaragaye abarwanyi ba M23 itsinda ryabo harimo bigaragara ko harimo na bamwe mu bari babayoboye. Aha rero ku mupaka baje baza binjira mu gice cyo ku mupaka ahantu umuntu yavuga ngo hatagira uwo hegukira hagati y'impande zombi, aho bakunze kwita zone neutre. Ku kiraro niho bari bahatembera. Hanyuma umwe muri bo asaba ko haza ushinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa ushinzwe gucunga umupaka wa Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda. Aragenda baravugana, bavuganye akanya gatoya, hanyuma bava aho muri zone neutre cyangwa se muri icyo gice kitagira uwo cyegukira basubira ku ruhande rwabo rwa Kongo. Kugeza ubu rero umupaka wa Rusizi ya mbere nibo barimo kugenzura, nibo bari kuhacungira umutekano. Uti bavuganye gato, hari ico woba wamenye mu byo bavuganye? Mu by'ukuri ntabwo, kubera ko harimo intera naho twari duhagaze ku mupaka, ntabwo twamenye ikintu bavuganye, ariko ni kuvugana kutamaza akanya. Niba se bashakaga kumenyekanisha ko ari bo bari ku ruhande cyangwa se ku ruhande rw'umupaka ari bo bawucunze, ntawamenya ikintu bavuganye kugeza ubu.
Themistocle uretse aho ku mupaka amakuru ufise ajanye na Bukavu nayahe kuko ku ruhande rumwe hari ibitangazamakuru biriko biravuga yuko Bukavu iri mu minwe ya M23 hari abariko baravuga ko babibonera amaso mu yandi ariko ubutegetsi bwa Kongo bwabihakanye President Tshisekedi yakoresheje inama ari Kinshasa avuga ati oya M23 yarahaje hamara umwanya muto ariko ni FARDC ihagenzura wewe hari ibijanye na Bukavu bindi ufise ko amakuru abo muvugana Bukavu vyifashe gute ku ruhande rwa ku makuru atorokanije kugeza ubu Diane kuvuga ko leta ya Kongo ariyo igenzura Bukavu ntabwo byagorana kubyemeza kuko kugeza ubu yaba abaturage bariyo guhera mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru batubwiraga ko bari kubona abarwanyi ba M23 mu mfuruka zinyuranye z'umujyi ndetse yewe hari uretse n'ibyo batubwiraga hari n'amavideo batwoherereje agaragaza aba barwanyi barimo kuganira n'abaturage ahazwi nko kuri Place de l'Independance cyangwa se urubuga rwitiriwe ubwigenge ruri rwagati mu mujyi wa Bukavu. Uretse nayo hari n'andi menshi agaragaza abarwanyi bajya muri quartier aho bita Rabote ubundi aha Rabote niho hari ikicaro cya guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo hakaba ndetse n'ikicaro cy'inteko nshingamategeko ku rwego rwa province cyangwa se ku rwego rw'intara wavuga ngo ni quartier administrative cyangwa se ni ikicaro cy'ubutegetsi. Abarwanyi ba M23 bagaragaye ariho barimo kwerekeza kuba rero wakwemeza yuko ubutegetsi ku ruhande rwa Kongo cyangwa se guverinoma ari igenzura uyu mujyi byagorana cyane ko ibyo bice byose by'ibirango by'ubutegetsi nkubwiye ku mupaka twahababonye nibo bahagenzuraga nkubwiye amakuru abaturage baduhaye ndetse ashyigikirwa na video bagiye batwoherereza igaragaza abarwanyi bajya ku byicaro by'ubutegetsi ndetse n'ahari meri cyangwa se ikicaro cy'umujyi wa Bukavu byagaragaraga ko aba barwanyi ari bo bahari. Gusa icyo twaje kumenya mu gitondo kare twabyutse hari amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko abarwanyi ba M23 baba basohotse mu mujyi wa Bukavu bakagenda ndetse bagasiga n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ariko aho bwaje gukera naho twagereye ku mupaka nabo twavugishije batubwiye bati oya abarwanyi turimo turababona hano ba M23 aho dutuye mu mujyi. Hanyuma rero aho ku ruhande rw'u Rwanda naho vyifashe gute hari amasasu yumvikana bimeze biti? Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu haratuje uretse ku mupaka wa Rusizi ya kabiri higeze kumvikana urusaku rw'amasasu. Uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri uteganye neza n'ikigo cya gisirikare cy'intara twakwita cy'intara ya Kivu y'Epfo nk'ikicaro gifatwa kuko ni Bukavu nifatwa nk'ikicaro ubundi cya komanda cyangwa se umugaba w'ingabo uyoboye akarere ka gatatu akarere ka 33 k'igisirikare ku ruhande rwa Kongo. Icyo kigo rero cya gisirikare niho higeze kumvikana amasasu aharasirwa ndetse hari n'amasasu amwe yaguye ku ruhande rw'u Rwanda nubwo ntawe yakomerekeje. Aha rero hagaragaye inzego z'umutekano zakajije umutekano hagaragara ko ku Rusizi rwa kabiri ku mupaka wa Rusizi ya kabiri hari n'ibimodoka by'intambara n'umubare w'abasirikare bigaragara ko wongerewe hakajijwe umutekano. Nicyo navuga ku ruhande rw'u Rwanda cyagaragaye ku bijyanye n'umutekano cyangwa se no kuba hari amasasu yaba yumvikanye arasirwa hakurya cyangwa se araswa ku ruhande rw'u Rwanda. Uretse ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ahandi vyifashe gute muri rusange? Amakuru twamenye Diane nuko nakwibutsa abakurikije ijwi rya Amerika yuko aka karere ka Rusizi gafite imipaka izwi cyangwa se imipaka yambukirwaho igera kuri 3 gahana n'iyi ntara ya Kivu y'Epfo. Harimo imipaka ibiri ikora ku mujyi wa Bukavu ariyo Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, ariko hari n'umupaka
wa Bugarama Kamanyura wo uhuza Rusizi n'umujyi muto wa Kamanyura ku ruhande rwa Bugarama. Uwo mupaka rero kugeza ubu amakuru twamenye nuko ntabwo ucunzwe n'abarwanyi ba M23, nta nubwo barahigarurira, ahubwo haracyari mu maboko ya guverinoma ya Kongo n'igisirikare cya leta, kuko ho haracyacunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu niyo makuru ahari cyane. Themistocle Mutijima, urakoze cyane kuri no nkuru, ubandanye ubikurikiranira na hagufi, hama turongera mu makuru yo mu gitondo. Murakoze cyane Diane.